Iyi ni radio BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Imiryango itanga imfashanyo iravuga ko ibabajwe cyane n'imibabaro y'abasivile mu ntara ya Gaza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajanama b'amakomine. Ibikorwa byo kwiyamamaza byo byarangiranye no munsi w'ejo. Ikigo cyo mu Budage BioNTech cyaraye gitangije uruganda rukora inkingo mu Rwanda. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12. Hano makuru reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Mbere yuko haba itora mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi ku mwanzuro mushya usaba ihagarika ry'imirwano muri Gaza, imiryango itanga imfashanyo iravuga ko ibabajwe cyane n'imibabaro y'abasivile muri iyo ntara. Umuvugizi wa UNICEF yavuze ko harakajwe cyane nuko abana badashobora no kubona umutekano mu bitaro. Biravuga ko iri tora rikomeje gutinzwa mu gihe hashakishwa amagambo yakoreshwa kugira ngo Amerika itongera kuburizamo uwo mwanzuro. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza ivuga ko abanye-Palestina benshi baguye mu bitero bishya bya Israeli. Humvikanye amajwi haburira abantu i Tel Aviv mu gihe Hamas yarasaga ibisasu bishya bya rokete kuri Israeli. Umuryango w'abibumbye uravuga ko intambara yo muri Sudani yatumye abana barenga miliyoni 3.5 bahunga ingo zabo kuva yatangira mu kwezi kwa 4, ku buryo uyu ari wo mubare uri hejuru cyane ku isi w'abana bavanywe mu byabo n'intambara. Mu kiganiro na BBC, umuyobozi wa UNICEF muri Sudani Mandy Pobrian yashinje amahanga kudakora ibihagije kugira ngo intambara irangire. Mu minsi yashize abarwanyi b'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces uhanganye n'ingabo za leta bigiye imbere binjira Iwad Madani mu majyepfo ya Khartoum. Uyu mujyi wari usanzwe warakiriye abantu ibihumbi magana bahunze imirwano mu murwa mukuru. Ikigo cya BioNTech cyaragitangije uruganda rukora inkingo mu Rwanda, uruganda rubaye rwa mbere ku mugabane wa Afrika. Uru ruganda rwatangijwe rwitezweho gukora inkingo za COVID ndetse n'izindi ndwara nka malaria n'igituntu. Umugambi wo gukorera inkingo ku mugabane wa Afrika utangirijwe mu Rwanda, ariko byitezwe ko uzagira no mu bindi bihugu nka Senegal. Ikigo cya BioNTech kivuga ko inkingo zizakorerwa i Kigali zizaba zuzuje ibipimo mpuzamahanga kandi ko zizafasha n'ibindi bihugu bya Afrika ndetse n'ahandi zaba zikenewe. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Mu muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya Senegal na Ghana, umuyobozi wa BioNTech avuga ko umugambi wo gukorera inkingo ku mugabane wa Afrika utangiriye mu Rwanda, ariko ko ugomba no kugera mu bindi bihugu kuko akarere gakeneye ubushobozi bwo guhangana n'indwara zikunze kukibasira. Ni inkingo avuga ko zigomba kuba zujuje ubuziranenge bwo ku rwego mpuzamahanga, ariko zigakorwa hatekerezwa ku bibazo biri kuri uyu mugabane. The essence of our contribution here in Africa is clear. Umugambi wacu urasobanutse. Mu gihe kiri imbere, inkingo zigomba kuba zikorerwa muri Afrika, zisubiza ibibazo bya Afrika n'akarere kandi zubahiriza ibipimo ngerwaho mpuzamahanga. Iki gikorwa cya none nicyo gisobanutse. Twamaze kugeza aha bimwe mu bikoresho, ibindi bizaba byahageze mu mezi nk'atatu ari imbere. Uyu ni umugambi watangijwe ibihugu bya Afrika ari byo biri ku isonga kuko ari nabyo bikunze kugorwa no kubona inkingo. Gusa umugabane w'Uburayi nawo wagize uruhare rukomeye mu rwego rw'imari. Umuyobozi wawo Ursula von der Leyen niwe wawuhagarariye mu itangizwa ry'uru ruganda. To date, we have together already mobilized 1.2 billion euros as Team Europe. Tumaze kwegeranya miliyari na miliyoni 200 z'amayero. Ni nk'igitangaza kuba twiteze ko uruganda ruzaba rushobora gukora inkingo zigera kuri miliyoni 50 ku mwaka.
ntabwo ari inkingo zo guhangana na virusi ya korona gusa, ahubwo ni uburyo bwo kureba uko twahangana n'indwara y'igituntu, malariya, ndetse bikaba binashoboka ko twagera ku buryo bwo guhangana na kanseri. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame we avuga ko uru ruganda ruziye igihe. Avuga ko mu gihe cya COVID-19 benshi mu batuye Afurika batagize amahirwe yo guhabwa inkingo zose kuko hari ibihugu bikomeye byazihariye. Ikibazo cy'umwana n'ikinono mu kuronka inkingo carashegesha Afurika mu gihe cya COVID-19. Twisanze tugomba kudodora kuri buri muryango dushakisha inkingo. Ibintu ntivyari bitworoheye. Afurika yunze ubumwe yaciye yiyemeza kwishyira hamwe, twiyemeza ko tutazosubira kwisanga mu bihe nk'ivyo twarimwo. Uko niko u Rwanda, Senegal, Afurika y'Epfo na Ghana vyiyemeje kuba ibihugu vy'akarorero mu gukora inkingo. Byitezwe ko inganda nkuru zigomba gufungurwa no mu bihugu bya Senegal, Afurika y'Epfo na Ghana. Ejo aho bukera inkoko niyo ngoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abantu hafi miliyoni 44 bazazozindikira mu matora y'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajenama amakomine. Kuva isaha 6 z'ijoro ryakeye nta gikorwa na kimwe cyo kwiyamamaza cemewe, n'ibyapa n'amasanamu y'abamamaza byamanuwe. Mugenzi wanje Prime ndi kumagenge ari kumugwa mukuru Kinshasa, yazungurutse hamwe na hamwe mu gisagara. Reka tubwire uko yahabonye. Amabarabara ya Kinshasa bwakeye asa n'ayahindutse. Ivyapa n'amasanamu y'abiyamamaza byari bikwiragiye ahantu hose, byinshi nta bikihari. Bigaragara yuko byaraye biramanurwa mu ijoro hakurikijwe itegeko ry'umuguje w'amatora seni rivuga ko atacapa cyo gisigaye ku metero ziri munsi y'ijana uvuye ku biro vy'amatora. Ivyo ari byo byose n'uruja n'uruza rw'amabisi, amapikipiki n'amatagisi narwo rwari rwagabanutse, rwaharagongerezwa n'abafata ubwo buryo bwo kwiyunguruza kugira bitabe ibikorwa byo kwiyamamaza. Umuguje w'amatora seni nawo wiri urasuzuma ko ibyankenerwa byose bikwiye mu biro vy'amatora yo ku munsi w'ejo. Abandi bari mu mwiteguro wa nyuma n'amashirahamwe atandukanye azo bafise indorerezi zo gukurikirana ayo matora. Abo barimwo ishirahamwe ritarondera inyungu za politike OSPC, Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo. Umunyamabanga nshingwabikorwa waryo ni Edouard Mutombo avuga ko bateguye indorerezi ibihumbi 75 barenze ibiro ibihumbi 74 by'amatora mu gihugu cyose, ngo bakazokora igikorwa kibangabanganwa n'icaseni mu guharura amajwi kugira ngo bazohenyuze ivyavuye mu matora babishire mu cegeranyo bazotanga. Si ya corruption, niba habayeho ruswa, nihabaho ukwiba amajwi, nihabaho imigenzereze ibujijwe n'itegeko ry'amatora, tuzabivuga kubera ko dufite abaduhagarariye hose. Nous le dirons. Pourquoi? Parce que nous avons nos représentants partout. Abandi bazokurikirana amatora ni inama y'episkopi ba Katolika Senko, imenyerewe cyane muri ico gikorwa no kunegura ku mugaragaro bitagenda neza. Mu matora eheruka mu bihumbi 2018 Senko ntiyari yahuje n'umugwi ujejwe amatora ku vyayavuyemwo. Ejo ibiro by'amatora bizokugururwa isaha 12 zo mu gitondo, vyugarwe isaha 11 z'umugoroba. Prime ndi kumagenge nongere ko nubwo Republika ya Demokarasi ya Kongo iri mwishira hamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko EAC, leta y'ico gihugu ntiyemereye iryo shira hamwe kurungika indorerezi gukurikirana aya matora ateganijwe ku munsi w'ejo. BBC gahuzamiryango madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira hano makuru ku mirongo migufi ya shortwaves. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko ibice bimwe by'ingabo z'Uburusiya bigomba kuvugururwa bikomeye kubera ibibazo byagaragajwe n'intambara yo muri Ukraine. Bwana Putin yabwiye inama ya Minisiteri y'Ingabo ko hagomba kunozwa imikorere y'itumanaho, kwirinda ibitero byo mu kirere no gukoresha amakuru y'ubutasi. Ariko yashimangiye ko inganda z'Uburusiya zikora intwaro zitwaye neza muri aya makimbirane kurusha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ku wa mbere umwe mu bayobozi b'ingabo muri Ukraine yiyemereye ko ibikorwa bimwe na bimwe
bya gisirikare birimo kugabanywa kubera kubura inkunga z'amahanga. Inkunga yagenewe Kiev ifite agaciro ka miliyari z'amadolari zibarirwa muri 40 ikomeje gutinzwa muri Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umugabo wahoze hakorera inzego z'ubutasi z'Uburusiya wageze mu Buholandi kuwa mbere aravuga ko yiteguye gusangiza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC amakuru ku byaha by'intambara bishinjwa leta y'Uburusiya mu ntambara bwashoje kuri Ukraine. Igor Sarkov avuga ko yakoraga mu gisirikare cy'Uburusiya ndetse n'umutwe w'abacanshuro wa Wagner harimo no muri Ukraine. Kugeza ubu ICC yanze kugira icyo ivuga ku cyifuzo cya bwana Sarkov. Mu ntangiriro z'uyu mwaka urukiko rwasohoye inyandiko isaba guta muri yombi Perezida Putin rumushinja kugira uruhare mu kohereza mu Burusiya abana ibihumbi n'ibihumbi bo muri Ukraine. Bwana Sarkov ubu arasaba ubuhungiro bwa politiki mu Buholandi. Muri Kenya urwego rushinzwe gukurikirana ihiganwa hagati y'ibigo by'ubucuruzi rwaciye ihazabu ingana na miliyoni 7 z'amadolari imwe mu masosiyete akomeye afite amaduka manini acuruza ibiribwa kubera gukoresha nabi umwanya ukomeye iriho mu guhatira abo irangura nabo ibyo icuruza kwemera ibiciro biri hasi. Isosiyete Majid Al Futtaim ifite icyicaro i Dubai ifite amaduka manini acuruza ibiribwa yitwa Carrefour 28 muri Kenya. Ntacyo rero yari yabivugaho. Iki nicyo gihano cy'ihazabu iri hejuru cyane urwego rushinzwe gukurikirana ihiganwa hagati y'ibigo by'ubucuruzi muri Kenya rutanze. Iki kigo cyavuze ko isosiyete Majid Al Futtaim yasabye abo igura nabo ibicuruza kwemera ibiciro biri hasi. BBC gahuzamiryango uno mwanya w'ikinamico urunana. Narame na bagenzi be bishimiye intambwe gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri maze kubateza mu myigire yabo. Kwa Pascal ho rurakinga babiri kandi ntibakozwe ibyo kuboneza urubyaro. N'urunana. Kandi yo ntaragukoza urushyo mu matwi ntumva nshiziho. Waza byaho urabona ari wowe ushonje wenyine. Uzi ko utamenya ko ari umwana ubwira mukobwa aja. Naze hose nyine. Ko wumva ashonje se bwarahazwa n'ibitutsi aceceke mukobwa aja. Mbere icyo ushaka wigendere munga. Ibibazo biri muri uru rugo ntiwabyivangamo ngo uzabivemo. Biranahari byo. Shiziro icecekere mama. Ngaho genda mu rugo iwanjye baguha igikoma. Dorere ahise ahaguruka ariruka. Wahamagara na Kampoza se bakajyana ko nako gashonje devo. Nako namuzarana akazehe barashonje. Nuko narembohereje kuvoma ariko nukuri twese muri inzu twaburaye. Mukobwa aja. Nkuko bivuze ibibazo byanyu ni byinshi umuntu abyivanzemo yasara. Nzanywe hano no gushaka Pascal ngo njye kumwikira cyo kunkatira urugo no guharura ku muharuro. Ndashaka ko Noheli isange wanjye hasa neza. Icyo kiraka cy'impedevo nkeneye amafaranga cyane. Wowe ngewe muga nkeneye amafaranga hari utuntu tumwe na tumwe nako twinshi ntarabona. Kandi nose atanagaruka hagasanga hari ibyo mbura mu byo yambwiye bikenewe mu kwitegura kubyara sinze ko nzamukira. Ariko ze ko Pascal adasiba ikiraka amafaranga mukorera ajya he koko? Murakora mukicisha abana banyu inzara. Kandi niko mukomeje kubyara. Mwiyo muganiriye ntimwigaya koko? Nyiherikira ko ibyo bireke wa mubyeyi we. Urabizi ko umugore utwita atemerewe gukora imirimo ivunanye mukobwa aja. Ndategereza Pascal kandi nawe natinda akazi ndagaha abandi. Oya we ndakwinginze muga ako kazi ntugatange rwose. Nawe urabibonye uko usanze hano bimeze. Ari twe ari abana twese nzarira yuri buduhitane. None se wa mubyeyi we kubona Noheli komanga kandi nkaba ntashaka ko isanga urugo rwanjye rumeze kuriya. Korera Imana tubona utwo dufaranga deva. Nkuko nabikubwiye hari ibyo dukeneye mu kwitegura kubyara. Ikindi natwe tubonye icyo kiraka tukagura nk'ikiro cy'inyama kuri Noheli. Ituzirirwe impumuro y'urukarango rwo mu baturanyi ntibyatugwa nabi. Pascal se ko atagira na telefone ngo muhamagare ubu ndabigenza nte koko? Nara bibenshi vuga amanota yanjye kandi we nayeretse wenyine turagwa miswe. Cyokora Nara ushimira Uwase kuko mu myitozo nzamura ubushobozi mwagiye mu itsinda rimwe akagufasha. Uwase ndamushimira ariko nshimira cyane mwarimu wacu Sano. Yego sha Cico nawe wadushyize mu matsinda yo gufashanya. Nubwo nabonye amanota menshi nifuzaga uko biri kose ndishimira ko nagize icya kabiri. Ruti niba udashaka kutubwira genda ujye gukina umupira kuko uratwumvira ubusa. Ariko Mutoni Uwase nawe ukunda gushondana na Ndutiye.
kubiza adateze kukurusha uramushaka iki? nuko yanyiyemeyeho ngo azanusha mu marushanwa yo gusoma. mvuye gukopera impapuro zanduti nta cya kabiri yiboneye. tekereza ni ukuri namurushije kandi njye hari iminsi nyogokuru yansibije ku munsi wo gukora imyitozo itangwa muri gahunda nzamurabushobozi y'imyigire. Nduti byose ni wowe. Iyo tujya dushyize mu matsinda yo gufashanya mu gihe cya gahunda nzamurabushobozi mu myigire wowe urarangara. cyangwa agakubagana kandi azi neza ko afite intege nke mu masomo batubwiye gufashanyamo. warangiza ngo uzandusha uzaperereze we. kandi mutoni wasone ukomeza kunyiyenzaho njye nzakwereka. wibwira undi mwana gutyo Nduti, birababaje kubona uburi icya kabiri kandi twaragize amahirwe. Cica n'abandi banyeshuri bakurikira neza mu ishuri bakagira igihe cyo kudufasha. erega Nduti ye, iyo turi muri gahunda nzamurabushobozi mu myigire tuba tugamije gufashanya, aho umwe arusha undi akamufasha. Siko Ticha yatubwiye se ko nta muntu umenya byose kandi ko gahunda nzamurabushobozi tuyikeneye twese, ariko cyane cyane abafite intege nke mu masomo twiga. Njye ndahamya ko iyo nahise mba nabonye amanota aruta ayo nabonye. Nubwo ayo nabonye nyishimiye ariko nashakaga ayaruta. erega ntarama gukunda kwiga urasaba ko huzuye ugashyiraho umwete. Mana we mfashe no mu mibare mbe narabonye icya kabiri. Nduti, ubona ko twese twakurushije kubera uburangare, nutisubiraho ni akazi kawe. umva rero umukobwa jana, wowe n'umugabo wawe mukwiye guhindura imyitwarire mukagabanya inzoga kandi mukaboneza urubyaro kugira ngo umwe n'abana banyu mugire ubuzima bwiza, cyangwa se mukanakoresha uburyo bwa burundu. Utikimuga mugakoresha uburyo bwa burundu, utabukoresha Pascal akaba ari ubukoresha. uvuze ngo iki Devo? Uti Pascal akagira ate? agakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu ari bwo vasectomy. ibyo bizabafasha gufatanya gukora no gukorera abana mufite nabo batari bake kandi mubabonera iby'ibanze bakeneye. Ngewe mukobwa jana nkemera ko bankonera umugabo. Ninde se ukubwiye ko ari byo bazamukorera mukobwa jana? Mbabarira di, amakuru agira atya kangwa mu gutwi ko umugabo ukoze ibyo vuze ruba rwushe ngo biba birangiye isake ihita icuri ku mutwe ntiyongere kubika. barakubeshye rwose mukobwa jana. hari abagabo benshi tuzi bakoresheje uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro kandi bubatse ingo zabo badafite icyo kibazo uvuga. Uravugisha ukuri muga? Cyane rwose. kandi rero niyo nama nabagira kugira ngo mwirinde gukomeza kubyara abana mudashoboye kurera no kuzana ku isi abo muteza ibibazo cyangwa bazabera umuryango nyarwanda umutwaro kuko mutabashije kubabonera ibyo bakeneye no kubaha uburere bukwiriye. urumva? Burya rero njye nikundira abana Devo. Mukobwa jana, Karame, ubwo wowe ufite abana 4 utabonera ibibatunga unatwita inda ya 5. gira uti ni ya 6 ahubwo kuko burya hagati y'Akazere na Muhoza napfushije umwana. Niyo mpamvu ubona murusha imyaka myinshi. Niyo mpamvu twamwise iryo zina nuko akurikira uwitahiye. None se muboneje urubyaro ku buryo bwa burundu urumva bitwaye iki? Ko wumva ufite abana 4 ukaba ugiye no kubyara wa 5. Ariko ibyo uvuze babikoreye umugabo wanjye bigahita bihumura ku murare wa wawe Devo. Ko nizi neza ntashobora kugira amahoro Pascal atabashije. Nakubwiye ko ibyo wumvise ntaho bihuriye no kuri mukobwa jana. kandi munabishatse nabereka abantu nzi babikoze bakabaha ubuhamya ko kuri iyo ngingo ari sawa. Aha, uzagaruke Pascal hari umwumvishe muga? Nzaza rwose. Ndi bukurebere ko hari imyenda yo mu buhinja yarandira insigaranye kuko nagiye nyitanga maze nyikuzanire. Murakoze cyane muganga we. Urakoze Devo. Ariko disi burya bakire muri n'abana beza. uretse gato manze nanzure rwose mama. Ese kugira ngo nakumva n'urusaku koko? N'ukuntu nagerageje kuvuga cyane Kareme. Nikoye, urambwira ngo iki mama? Ni kuki utamenyeshe ko avoka zanjye naguhaye zashize ngo nzane izindi hakiri kare koko? Uzanye izindi rero? Ndazizanye ahubwo zana kakameza nzishyireho vuba vuba. Sinari nzi ko hano habonetse abakiriya benshi. Mbega nohere ngo irambera nziza we. Aho nugira ngo zazindi zashize mama. Zidashira se. Simbona ntazo Kareme. Ahubwo mpana amafaranga wazigurishije Kareme. Usigarane zinzanye maze uzicuruze. Ubu ntakuyemo nk'ibihumbi 6 byo kwigurira akaboga ko kurya kuri Noheri. Nakabyeri di. Ubundi nyirabazungu nkavuyarara.
ngizi mama, ngizi rwose. Kubera rero abakiriya benshi baza gushesha amamera n'amasaka yo kubetera izo bazanywa kuri Noheli. Nibagiye rwose ubu nyambuye Kareme, ntumbwire ko izo avoka zanjye naguhaye ngo uzicuruze ukaba warazirekeye mu mbere. Ariko rero sinigeze nanga kuzigucururiza pe. Nkuko mbikubwiye nabyibagiwe. Ndakubonye ntumbonye Kareme. Ese ubwo kuba narakubwiye ngo ureke umwana yitabire kwiga ku munsi babaha imyitozo nzamura bushobozi kuko mwarimu we yatubwiye ko ariyo gahunda yashyiriweho abana bafite intege nke mu masomo yabo cyane cyane Kinyarwanda, Icyongereza n'imibare. Nibyo ugezemo ikibazo koko mama? Cecekaho Kareme. Amba, nyamara nawe wari ukwiye kubyumva rwose mama. Mwarimu yatubwiye ko ayo masomo ari yafasha umwana gutsinda andi masomo. Atubwira ko gahunda nzamura bushobozi mu myigire yashyiriweho abo bana kugira ngo nabo batsinde ku kigero cyagenwe kandi ntibazasigare. Ndavuze ngo wimbwire ubusa kuko ubu Narama aba yarazicuruzije igashira. Oya rwose mama, Narame ntakwiye kwirirwa mu isoko acuruza avoka abandi bana bari mu ishuri. Zishyiraho Kareme. Icyo nkubwiye nuko izo avoka nizitagurwa njye nawe turi bube babiri. Kuko sura rakayikiri ntarakarase. Urumva wambaniye kuko wagiye. Kuki utambwiye kuko ngo nanjye nsabe konje? Mbabarira sinabitekerejeho shiri. Erega abantu bakora kwa muganga turabubaha cyane. Sinumvaga ko wasaba konje ngo bayiguhe gutya rwose. Nubwo dukora kwa muganga ariko turabakoze nk'abandi yagiye. Konje y'umwaka tuba tuyemerewe. I'm so sorry Chris. I'm sorry. Narinzi ko ninkubwira ko nasabye konje kugira ngo tuzabashe kwizihizanya iminsi mikuru biri bugushimishe. None siko bigenze. I'm so sorry. Nise kurimo kunseka. Kandi koko ubwo wabyemeye ko nari narakaye. Nashakaga kureba ukuntu wakwitwara ndamutse nkurakariye. Ariko kri uri umwana mubishaho. Oya shanda umwana mwiza. Agi wanjye. Karame. Reka ndebe iminsi nsigaje nanjye nsabe konje rwose. Tuzabe twibereye kumwe mu minsi mikuru. Use ko nshaka kunyarukira mu mujyi kugira utuntu tumwe na tumwe ngura tw'iminsi mikuru. Urashaka ko nzakugurira iki kri? Yewe se wowe nyine nzaguhiye impano y'iminsi mikuru shuwanjye. Ariko ibyo hari ibibazo ndi yagiye. Ingenda kubajije nyine kugira ngo na hato ntazagira icyo nkuzanira ntugikunde bikambabaza. Nanjye nkurekeye aya mahitamo kugira ngo uzampitiremo impano ikwiye umusore ugukunda. Okay. Uko ubishaka musore unkunda. Impano yose uzampitiramo nzayakira kandi nishimye. Kuko iyo nkurebye mbona uri umukobwa uzi gushishoza no guhitamo ibyiza. None se yagiye. Ikaramikiri. Ko guhera kuwa gatanu wa Noheli kugeza kuwa mbere wa Noheli ntazakora, wazagusohokana hanze ya Nyarurembo. Hari ahantu heza nzi hatuje twasohokera tukiganira ku rukundo rwacu tukagira ibihe byiza. Urabyumva ute mukunzi? Ariko se bude uretse ubwoba koko inkoko yakurya itagira amenyo. Ariko se buri ubonye itari insimbukiye firi. Cyakora koko mu masake banzaniye nabonye mwigira amahane. Ari yiriya yari insimbukiye nyine. Ariko mbonye inkoko zifite nyinshi pe. Ahubwo bwije ngurijemo rwose 3. Abantu batangiye kuguriza Noheli da. Mfite na komande y'abantu rwose babiri bashaka amafi. Ubwo se ntuzayabura firi? Nako byakunda. Ibikomoka ku matungo byose rwose nzacuruza mu minsi mikuru mfite abazabingemurira. Ntiwumva se ahubwo intego yacu yo kwegereza abatuye Nyarurembo ibikomoka ku matungo igiye kugerwaho tu. Buri muntu uko yifite nk'uko wabimbwiye nzagerageza abone ibihwanye n'ubushobozi bwe. Ushaka bakaboga kuri Noheli azakabona. Ushaka indagara azibone. Ushaka ayo magi, iyo fi kandi rwose ntawe nzasubiza inyuma bitewe n'ubushobozi bwe. Ubwo nanjye nizeye ko iriya sake yari ishatse kundoma ari uzampa nkayirya kuri Noheli. Mbaye. None se wazariye muri ziriya woroye ukareka gukora muzo naranguye. Niganiriraga da. Ahubwo se bude. Karame firi. Umushuti wa Nyensi muraherukana. Kuki umumbajije ra? Nuko wenda hari ibintu bishobora kumwituraho niba atarabibwiye wa mutipe bameranye neza kuko yaba yarabyaranye na murumuna wanjye. Ubwirwa n'iki se ko atabimubwiye? Cyangwa kuki ushaka kwivanga mu buzima bwe? Ni wo mugenera igihe azabimubwirira se? Oya da. Gusa Semana yamamagaye amuntumaho ko ashaka kohereza umukobwa wabo rwose mu biruhuko. Umwana aramumereye nabi ngo akumbuye nyina, nyirakuru n'inshuti ze rwose z'inyarurembo.
none se kuki Semana gutuma kuri Agnes ntamwihamagare ngo amwibwirire? nyine ngo bamwibye telefone atakaza nimero ya Agnes. Ariko Semana arabeshya, ubu yabuze nimero ya Agnes. Ubu se Agnes ntavugana n'umwana we? Birashoboka ariko ko na Agnes rwose yahinduye namba ye, akaba avugisha Lopez kuri nimero ya mushiki wanjye Jeannette, ntamuvugishe ku ya Semana. Sha rero sinzi niba Agnes yarigeze aganira na Chris birebana na Lopez. Ubu se ndabimenya ntera? Mana we, ubu niba atarabivuga azabyitwara mate. Iri si ihurizo rikomeye Agnes agiye guhura naryo niba umukobwa we Lopez aje naho atarabibwira Chris ko yabyaye koko. Ese ko mbona biguhangayikishije nkaho hari icyo biziho bude? Mutensi yanasara akora iki ngo afashe inshuti ye kwikura muri iri hurizo? Ari wowe se wakora iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu ho mu kinamico Urunana. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe cyangwa uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akaronga kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Mu gusoza kino kiganiro nababwira ko mbere yuko haba hitora mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi ku mwanzuro mushya usaba ihagarika ry'imirwano muri Gaza, imiryango itanga imfashanyo navuga ko ibabajwe cyane n'imibabaro y'abasivile muri yo ntara. Umuvugizi wa UNICEF yavuze ko arakajwe cyane nuko abana badashobora no kubona umutekano mu bitaro. Umuryango w'abibumbye uvuga ko intambara yo muri Sudani yatumye abana barenga 3.5 bahunga ingo zabo kuva yatangira mu kwezi kwa 4, ku buryo uyu ari wo mubare uri hejuru cyane ku isi w'abana bavanywe mu byabo ni intambara. Ikigo cya BioNTech cyaraye gitangije uruganda rukora inkingo mu Rwanda, uruganda rubaye urwa mbere ku mugabane wa Afrika. Uruganda rukaba rwatangijwe rwa rwitezweho gukora inkingo za COVID ndetse n'izindi ndwara nka malaria n'igituntu. Ejo aho bukera inkoko niyo ngoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abantu hafi 44 bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajenama ba makomine. Kuva isaha 6 z'ijoro ryakeye nta gikorwa na kimwe cyo kwiyamamaza cyemewe n'ibyapa n'amasanamu y'abiyamamaza byamanuwe. Ano makuru yarahagarariwe na Nina Iradukunda, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuzamiryango. Muramukira.